umurubiri ukubwatia nigo kurigirariwa n'ibigori byonsi. Muri Ndizi byandonse sobera n'inginga gicyabana ko kwarene asumurubiri umwanone anene asama tukamaiga umurubiri goga kirekire litwira Jumatano yarubuna rero kuneni goga kire saa 2 kuneni rero twasukiri bono gore cyaka saa 1:30 paka chinse ibere nenusu elinde naliora nyoro bwansu umurubiri w'umwanone okera litko lya Jumatano na kuneni beno nyaro kwa mona inche uikoma yeno no mugano ngo nyana nabageni bane bakiringe jwandinga kibaki netemere buri kibakorire ngibare ngito kwaraga abandi babeira barai ande baleng tuchko babarai ujasa matkaro busungu kubule bananchi uikomari yorana tora sensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital ya sensemo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onya jinga kina boto tweet @Ndizi TV News bekerenga kyo yenda ko tuma gwetera se number era se screen gero kiro monto na bwato mugano takia kinede ngakikwarere tukutira mpaka bona kiro monto na bwato mugano nakiko gerango koletera umuroberio bumugano litkurana ni bwato mugani ase studio ndagani aratukwani abanyano mu maete Ostumu maeti bandigara tukwani asomoroberio bumugano. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana muralia. Bia sana. Bia mana sana. Bono ndebiri kwanchumuria haningu torinera se studio asomoroberio bumugano. Asante sana. Njengor ku Beauttah. Omanga Nyaporo. Beauttah Omanga Nyaporo. Nyaporo. Yes. Nkere Nyamira. Kenya roge ku Bosiango. Ward yekoro kwa Bogichora. No kwe buri miaka ya mayo mheshimiwa. Miaka etari make. Wara giri ya. Abirire na kiri mbata kare yana. Kiro mondra bata kare yana. Karibu sana asumururu muganone imeyandisi ne rubansuzi. Ori kurero mwanji muri kubire dona Beauttah Omanga irinde Nyaporo no bate. Nyaporo yes. Ni kwa biziri Nyaporo taringa. So koro yana na ba ko bo nyancha. Nyancha oyo. Nera bwate nyimbo 12. Kene ne resiro kana mabundu kono sokro ana kana sakro posiamo ogni volere non chiedere biasa tutte to so oggi mezzo che tutto dai che monta con Beauttah Omanga veramente Omanga nala senza mia stessa guarda non so mi sento Omanga anto guarda Omanga ora bari io se ne non è siete ne avremo così di viaggi not at all not at all tu guarda in common tu sei una così io voglio vedere la lettura da Beauttah Omanga somro per muganone mano quei voi ruocaria io credo che quei voi ruoca ma te mano devo kuana aba usibane devo kuana tatu maobi baba ni kama mwana toko mwana ole complete no mwana tai je on woire asaba yo ba ko George Omanga Nyaporo na mama ko kale mkigo yo liana kenya baba no yo bane ondo mwana wo gatatu yes koi borobia de mbia Mungu asante munda ndena bana mbali ko barwa onda bana ndena bana mbali ko na ko bori mparenga kena de bire na mbande tunatigira abo ya sana bono yenga kikoiboi babu ngayo wa chire school ngaki ya maiga anga kingai kwa chire school kasoma high school chinyinge kasoma usiango primary ko yana de late uga kagira randi school giri karuwa nane ngaira na usiango ugo no soma de primary ugo kana sawa kwa konga iga fisi ya challenge away ini primary bado ini wana ko primary ajira secondary kasoma ya sawa kwa boys karuwa nande na ko lero karuwa kana kachuko kana ndo sia sarie be so kora ya prete wase was a challenge to ko ukina challenges ni chiko Como se vê uma nena que eu até vou aqui na Guaito, não é quando. A gente diz que como bora mugana na Magadena, não por tu assim que te vindo vitar ninguém. Aqui nem é na o mar que vindo viar ninguém que viu você bate. Agora Magare go bate viar. Vindo viar go. Era tu cara tu que não cara. Escuro vai para não tá de tense. Boa vai de uniforme ver. Dia ya mko awe the Monday na ro wa da ka Saturday mpaka Friday. Yango wetu change ne dia
sabato so gatia abo itete chwa kaji ko benda ukajete so ko yute and you are not complaining bogi mambo arengira is hapana kono ngyo mambo arengira na bona ta kumaina ngota cha kwa ndenge se primary na tu arenge kabisa na ngyo ko feel ate bona mandana ne shuto bege zenga ki ekero ukina dio ta jetense no ndwen shata jetense you don't feeling an omi setena ole biyole kamirio ole biyamo chia sabu ngwari kumanya ki ngwari kumanya ngana ndege ntongero mundo kubekole bikoro tu school ni yole to mwana abana mbali bareke the other families bari go the nature of school yani kyale tu ali go kuminga kita chiraba nande chile bintu bigo chire kanisa zose sherehe yetu akiyo yabe kai ko tu ana kumubwati yana nare mbiyari lakini ntu abange the majority etu alenge tule comfortable tu pesa amano waikire school wajike sabakwa nyasabakwa waje nyasabakwa boys andabona kuira ndenga ngakibona kuira nakanga kiko yekora use school ye primary yango etete nakole goetete bya CP mwaka se KCP mtu alenga baga to KCP ya baga to KCP bana kakiri yone mo yenga kya mo so edio linde nyasabakwa na wade interest ya yoko mnyoka ne mepira kiasi ngaruo kana nande kebirigo skuru so mede chi kebirigo moise ko inyora inga kinero mwalimu osire to ori ko masire shem I think you guys were very young abande bale dia mwako yo masira go sira I was a candidate yes you can imagine what happened naenda asirete itukutugwate mate akatuburukania mpaka bande mate aitacha yabuna arenge so we were really messed up because a number of our colleagues bagwate tuwe kawana waitu mwalimu tina kunyora mangana masiremo kinende amangana atubere kama tosana so elindo olikibwana no buchakere tuko kwikatorora kina mashika watene kwasomera school kinyinka kolengana naye Beauttah soma kwa niko mukawara school ikinde osende bitoki bya rekobora yagera na rende wara drop yeiro mwibuli kwire school now you know ete karo madata ni school kinga bana ko ser duta he said na ne na go to a disciplinary case challenge ya rege school fees yes chiage and chika chiabucha wate uno kirenge kwa na osero then the only option one ya rekobo no go change school utigane ne deni area oya ndo chaka fresh chicha to kaibere chiere go chia una ndo rapski yake basi kimi yake bera ndo kwanza ndo ba kwame ndo kwa so that's what used to ede na okuburu school fees ngogera kwa tari bona wachaka iche bona kana ngo mwana ke tena mise ke school fees na oke ko sukwa sana nga akita ikire sna ikire tera na algo cha korosa algo cha korosa amgato begerdia mai ya na to kwa na mane bona wa go school ye secondary ange wasukutu ko cyane ne kwa tena bona kwa to interest iyo ko ba umuriki se umutangazaji na bagura tera Bueno, elindo family nera ngenanga abaitwane tunawo tegire ngene nanje tamangara magasetsa na kinde school kuna wasomana le kama magasetsa ngai wakanya na bataka magaseti toko ndo kwesho kwatenjera kwa matengane so nkabo nekasi nayo chimi achira yani nakago kire kurigereria elietario monto manyete dirikire gaseti because gaseti was very rare to come by ne gaseti to maete moi na bantu bari banana bagora so kono elieta dirikire monto manyete na by chini yangu by chini achira yani kiale kongo kinga ino mbona ndino montonga ino montoka kumbe these things can happen that's very interesting eronyo kolika aneno monto manyete gotara isika why can't I also so from there I developed interest ono ekerenga ki andengwere mayaga dio ngakiria elinde kebrigo itoko na ko kokora sports nianda na kolinga sports jimne mekia seria kara ki yagenda na pinia masakararia ase not sport school kile songo kia netu kininyo rito mwalimu wa maka ngita sa dribbling njenga likanda po P na ile vile kwa P for boy mose ni chapo kama ujui kuandika achana nayo. I'll get it right.
Ngone gokorikire ndukaweke not support you must get it right. Niki Ndio bwate gesongo kerike nikire. Gibwate obamani. So from there it encouraged me kusoma mono magaseti aya eger pinje kora magoso ndangirwe parade wako ibiranga ekaro mogorike bindu mwarate not support you must be sure about it. Kira konya so when I went through that time eventually ngia konya tenga build myself so gorike kamanga usoko kora magoso alikuwa beka ali say not support usese gaseti tali ayebweka kwana abantu kwa ngainire na abange because of your wanting kind of writing. So edibono kero masirago sira abangwa nagete bagaje kuri Kisumu kuri jo bo no kubo renge ku province kuri kwa Kalipatemo bagaje kukale story na kiwa masiraiki na abana abuna barikia banene bano bali established kero baje skuru bakarige not sport bakanyora so many articles by somebody Beauttah Omanga still. Na kwa rigire by yes, of course. Alikuwa by you know when you want something you go for it. You don't wait. So I never waited. Acha bakarigire ile ndio bakanyete bakoli interview bakanyete mwatire mo wasa interview. Ndio tena ndio liswako na bakanyete babasha game. Baka so many articles by Beauttah unwritten Beauttah Omanga. Then they wanted Murikungori kwa ngo some kabisa. Parading ko bateni ngaka somera. Dotore hall masomera di news. Asoma news ya ne indicating what happened the school outside the environment and we did replicate kurwa papers. It was very entertaining. Yani kia ringe buna ya liyomo those days. Mwakineta kale mwakaibure ya liyomo pigi mwa teach and those days. So nanjera bana atemenda kora mwejiteting ya ukwana na njiti gante ameko iweka ya context ye skurwa abune ya skurwa era communicate na bana so from there ekara bacha attend na ombor makaterana this is good you have an interest oh yes I have do you want to join a media house or oh yes makandikira chikani ono dina ko ramate marita gasarika it forced me kwenda nande ko irora skuru kaida kera ama demonyo rucha bana mwagwati ya mwaitiro mwarimu chipepe chiro chimoino kimuraka ya ngare jidina abana baito mwa it was really messy so ekaro karombo kora matemo under 2000 no 1992 campaign yebwate tense ya multi party ile matiba charamogi kuata ine neck so Nyamira ndio kwate correspondent ya nation bali ba unyole bali ba tukuri story ya mwalimu mwana beti so akantebinga ntorojuno kwate talent what you do kana go pick a few items here and there watu eresa tuako baitina kyo koraki abona form 4 de ringe ndeta matem ikambini chibwate tense December even ripo irodi no so nganza kulikira kubalikira banye polish kidogo because I didn't know exactly what to say where bakandebuno ukora matemo by the 5W Sunday chika ndatira wa njema etebuna ngobeka ngobeka so ekarana kora matemo ane form 4 bakandeino you can't be wasted kuna wako right the following day camp amga yoyi galaxy Kuatira umeshunga tusura ndase semende yes studio to kuira na mai wantina bona kwando kare e party ya rengo kwenda Kisumu abuno togochi kuira ni tukwa nabere atatu akarotore no mheshimiwa Beauttah Omanga asimaro baba yabone otorro Omogano kiro montra bato Omogano wangu na tora sentundende ya kwetoska na DSTV wansu bomox Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Dia maron manju mari Ndizi katora sense miyende ya studio anne katore no mheshimiwa Beauttah Omanga katore Omogano kabisa nyora nantora sinema mitandao Facebook tanyora Ndizi News digital wa sense ya YouTube na bongo tanyora Ndizi TV News mheshimiwa no wachire Kisumu kwa rangi runa bono ende video bona ari na chire panel piti ogo tumwe field wate runa genda no yo manyete awon form for board abuna code tinda train anything kera ni bate interest so baganza kontoma the field na abantu bande barenge bane boli gatya se so tugenda bande na notes chiko likwa twera na newsroom the computer njiracha what you used to do typing typewriter na kigoro typewriter na rokobeka chiki wa type wasalia. I remember ekerondo ukwegere bintebi ukubwate challenge. So ndika zira. You know my boss could come urigere area uchweli. Then no start again. Nali ka ocho correct ne karam and na chaka. Lakini what used to give me umoyo nilinga ekera correct rigo na kuiminja ndelenga gasineko. But the following day, na really the ane no really papa na ai Beauttah Omanga. No nyana konye twe mambingo ngaliro moyo go enda ukora peta tinje chwele kuli sakaririya tinje misie e baila inya sega setiama. So tukagenda paka bone gaikase turujibona kona ngatachi no abantu gitwe banye tukolika. Genda siku mukonye. So gaikase bono agontu manje kweka. Toma gaikase agateo nao umejua hii kazi what to do yana Nyamira mtu awata moto kata Nyamira kaone correspondent yo gaita ngarusuo katumwa Migori bona waja wa withdraw bona aja bona Kisumu gaikwa mete umeshimwe Kisumu na menyete bwa bairi bane maito sembia ntevera kinende abairi bana na mete bwa bairi bane. Remember, I didn't have anything. I didn't have anybody there. Kaganda wo mwako kwa David Nyakano wo yiri makairo. Bia mwana sana mwaka. Kana accommodate for almost 1 year. Nomo ngino emigrate. Kabero kera na kwa tenjera na ali kuchiko kukombwa nyomba menye nchako bogima. So kabero ngo na kulika ngo na wakale ibintu bya na mara omwario. Kama nyarende nkia korwa sawaka kidogo and unfortunately matuka alikuwa wakanwa ne gasho kalete okorete gukuri kachia tiko chinyinge chigo soke gaseti wakanwa ne torali kachi gosoka tuli wakanwa ngaro twandete goskora ndire tumurukana so ngarusu wonga to Nyamira ngabana kwa kama veg kana Nyamira obe correspondent to Nyamira ngakora wakateba kasia kusio baya Migori. Angwe bora bazo. Migori bona tima itina ronde. Nara karana ke Migori. Kanyara suddenly kaenda bisigete yo mu bisigete orengo. Akati mwana yo no yo sito kuri Nyamira tama itio nda what you do mu accommodate ya.
Omanga ya kanombo kana accommodation kabera Migori ala kwa Migori na Kuria kabera almost miaka 7 years Kwa hiyo jibu la para trawa abona iko kadora miaka 7 mbona correspondent lakini ali tangana kwa jaji kulika kumondo kwanje waje kulika mahana bone bayra ni aje kiroja as a nation yes one tali not for the go be boja ba to sama aki koi koi te kare bayra ni I felt good. I felt top of the world dinga kaze dinu ni kaje to mayo reading a newspaper with my name kata ba bona tindikuru tikam perfect tiga siede na ko soma mo those articles na tegara news mono na consult mo na the news ile gutaka kwa read ahead kanya go to ko metenga mabina sege to goche ko tuare an idea how that function will be in case uri ko kwano gukora no tuare swali utakera okaraki como goria to ko genda tu go ngatiga nji we ke ba kwa no you must be prepared ko genda sege to kwa unless ni accident you don't really prepare it has just happened lakini if it's a political rally because of makenga leader yegocha what kind of leaders otegere clip chiare egere to chikoirore bintu biria agukona gutambote ya ntongara na kwa negano is there anything new atebire kirabe news mashuma to tebena nigona muri kimutangania si county Nyamira baite ni gosimbare ngo bono abande onye barengo to tinko manyara kinende se nation yaro na I was there oya matanga kono kwajiri mi mira ne nkaya ale those days baite kwajiri mi gol kwa kore miaka 7 kwa ko gen still turayo Hakuna hakuna bosa nothing again toko yawa again toko yawa ogocha wakano end month chi atiko irenga wakora na ndali rasma akati kwalika ngotumekere kere chikuru Kenya ngimani chinyinga the paper was only one across the country so we go compete no muntu makweni omuntu mutoba Mombasa no yogurwa Budalangi na Nairobi anyene as a heart of a country so we get a story how what about published as a newspaper we get really good quality and is very balanced one experience kiane Migori one no problem you go interview a colleague I'm going ahead of you okay guide me then I get one Migori tore Migori and let to la karu kindi yons yes and one in a girl to think it was get to go to so getting quite the Migori was full of challenges Ramin challenge Ramin bona mose yake to go kwa enda bake border those days it was a rough road from Migori to Keancha to Timaru Migori to Isbani and magembe ichire and nalio paranchi arengo uchi asako kunya tike mukwanda bakwanda sori kwanda sindo asa nene sana Migori nene kora kwa manage mere ni Migori so what we used to do we go over muya uchi asomo DC ngaki county commission kera company yote kwa tigati omonto wenda function and wenda ko kaba no modisi aba DC ba rengo authority ege DC akwana that is it there was no governor omonto kumojera no mojumbe aba chumbe DC ba isaransi iri mojumbe to kwana so modisi na authority so to ale to na kone nekea so modisi to ire function ko irani ami woni kwa bajikoli kinjarengo but still nabarabo nichwa kali tu kinelio wachega singa I feel I want to do this thing as a media person so ninyo letelimo to kaenda sako makalda nya tike abantu gold yita ibona chacha akoi kale in 1995 no that's 97 98 bono abantu bakanda bakachuba kaiya chikaba mumeka so this year rush there in story ikanyira Nairobi nande kwa tevi kuchikaba ate kuchikaba tibwa means umodisho ngere lift tuachire disika kodo kwa address ya wananchi tabwa tipi sana byo kuna akora kinyo ya kuganya kurumigori mpaka Nyatike is almost 2 hours drive because the Paranembe nation eganya the story in Nairobi echekome ekaseti ya mani aside that the other competitors back you know what happened DC could not wait for kuna eraso egarime tainyoranga
luggage nera bwate maega ye boot era buna so ime na baskari bayo mata baskari ba disi bako na kongoli maswali disi ga tebire na twende ka isara nsiri ga limbe training yabona bere oine ro moneno no 10 podels take it kana musa wakantika mai tali bantika ndensalia na minyo kire boot o fight story because biashara biao the story ili watu matali boot tu akatomeire ukwenda kwaka wasabiri vasco reverse code ndio kuganya baria bagotebitika turakore story tokoira tumaye ko gwakira kera gwiko basomere mataye no koboko gwera bade ya Nairobi so musenga I'm telling you you can the reverse kwende rie bagwakire back it takes a while kera bagwatangete ko book bakora akirwa umaye goja gwikirwa disio kode barasa ochire musenga tigara makanda ande gaso jikonyole buti asio jikonyole na saa tambe ebuti yalengeya na ende kare mbule twete inakatika network yakuna so musenga katika rabu ile basi goli ile ligi wa magere basi goli sasa utara no yes so the can file report it will take like 20-30 minutes okwana bese cha unchigo jira isana okwana landline for that long so ikanaja wakirwa nga file ngakora kunji komaga maga bali bachite kale muse nibidi nikalala hapo ngonde bire ngosingwa ene kwa garara ku police station lakini one buti mwaga ene nile kale na combat boni ngokiri kwa bayar factual ese buti egaro karo mwereza you know it was so embarrassing you are writing a story about the askari baitawa buti eliebekire asa askari bali wana wote ni nasora wote hapana hatukufanya hivyo hapana usilijoko kwa na use matukali dali masi ulengo na ulengo mchumbo rongo opponent ya yale kwa alwatch polo ko file story against Dalmas mumro enaro le around there it used to be messy but then we managed those days so ikina got having challenges to what those days nabariki ne china na chiare but we managed to survive bono ko halire mata gwisa yimudisi yabo tigire tubadimi singwara I walk to the police station kabatiwa nje onda kera maana no la kwa ko konya njerte because gardi yo ikuruaria eje baka migori biashara mbiyo this is around 7 almost 7 nje ojo para migori na basi tuko atira pombo gari ya pale pikipiki nchalengo ile ndukia lengo nenyange ko ile orojo nye gari ko ile 2 hours so ngakanya wakia 10 hours ngakanya mandu wakia abana kwa batebe egari kwa the police after tinjeni egari na jere ya mwana na kuma bate education card kage iyo na bana bantu bate chamike card kwa leke card business card you to Omanga correspondent nation program just that so following day ikasikia kaba editor montona mkubwa na lengo ulikuruo cha migori wakati mwana ya Raila I was very young na kumwera na wicheo that's why I worked my way back to Migori. That was the worst experience I ever had sama tukari nali pia sana bono kwa agende no boliki bwao tuziro kora bole se boliki bono kwa kile Migori ani kwa agende no boliki bwao kagende no boliki mwaka 2000 by election yakaba ujumbo South Viranga kasira nyakeya then I was asked by my bosses from Nairobi egasiao kole kanere telibobe utako move go cha South Viranga kole campaign hiyo tukabire campaign mose nilifanya campaign sio campaign but I did coverage we did a coverage Bogichora Nyachae was there analia renge bobe pia ni cha arule serikali atata getima ngana akanu na moiner na babwatete nse na babu musale was just been appointed vice president ngiyorete incident ya mabachete tabaka na chaga tebanga gatariga muri gokora meeting ga pinche eba yide na ruto bege ruta jetere makamana kulia bamuraba musiga musiba makamnyokia bantu musika be tobe those days it was bad but we managed it tukakore campaign hii chukura chikawa amatanga kwanza kurwa matanga alia yankiya abantu barenga serikali bagacho babungu geri akabero na yabete bari mwinyorete kabetere batige kigari bakamya
kana magoro anyona was there anyona kana batebirenga umuntu wa serikali ninginyore to tugune bitamba nabangina yanga akimo akoyere momo kuna abayana no balenge be university balenge very wild makamukia mwako ngeri lakini ayona mbali because you have to report now the camera but they had sent somebody muntu gokolika woka that barrio was very nasty ikaera lakini akaba na beta and then during incident here my beta na during those campaigns they are so scary South Mogira automire ba magara na re candidate dijia kuna weda chi campaign chi chiaje akanyori ba ko se mwako ko se ko manyana na bono umingo magara ko kwaje inkoli kamili ikage twese chi campaign icho and then same campaign icho ekarotoli dio siri campaign yonde achagocha oyondi reiga bwate magara ro campaign tole dio siri abamurama yego denechi chinsara bali bakorta goje se fenyo mwako ya mumura ikurusia tina batebeli tariaye agasokie bunduki yaye agakalisa sirimo kuselika to save lakini hapo karoba igwa bakatama bakatutiga ayo ikola de story ebe etute inje buikanto be story yanenga umurikioria ingikiaba dio siri ingikiaba era magara ingikiaba of course sana manyo tetena zezemiri mutubogazini no mujima tumaigurana asendre ndunde ya gatatu ekarobon yo tutaina ngikyaga ndrede mwete ngwagitoka ba mwesimiwa bwensemeri ya Bogichora aranje chiguriri yabo tutenga kwa katobo karibao ikona mango mwesimiwa wate asumuro biri muganone ngono wende kuunga kinera ya etiri goja tari rice igabano tetena sindrende ya gatatu granatore asentude yutos kenandi stibe basu pomausi esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bw'uburundi bw'ikigali gya NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Mwana mwanjumari ondisi yakana takoba imeyumuro biri bumwana ona nekrotole no mheshimiwa Beauttah Omanga inyorena niga achakire to boli kigotira roje mpaka bono obeire na beto mheshimiwa tujugure nanga kia beto mheshimiwa nanga ki akorde mirimo yaya asentunde yatutu twikire asemaro bayo nego genda utubwatia anegera ndina nanga kia kabede amangara yejikura timezo na ram jetaka mwanjira bose akagaraga so asinza ya siasa kolende no ara tigato te nanga kia kara akorde kuba asinza ya South Mogirango aya swede ujinande ndia jitekoba omwe mzie jigura kia inga kia agete inga kia akorde jigura naninga yale bono ngora nto endeta sumuro biri bumwana mheshimiwa bono gwadena South Mogirango ya abiri was ndi kuirende gochi biro mate Kisumu nakia abet bandangeire naendenga aya bono tubona tukobe field kuja hapa tugutume wide area ekarura ali advantage ero igari nero
chindere banchiro allowance nero you spend less ya egasi ya ko baraisi Ona bara kwa bere bus. wona manyire binte ekaro kendio skere mecha event yere Kisiga Nyamira and wherever tuacha negali tua team up na wale ground tuakora na aronga ita for another number of years Nairobi gatebanga mu muro yombu yale morete Nairobi ngana newsroom Nairobi na aronga ita no wona defected katika bira maiti media no ko poch Ona wajiji. wono ekerondo ete migori ekerondo ete iga igonchete Kisumu ngasoigo wono kaenda standard ya no mbia mareta comment ora beseke ngate wono wa ajagire bugwe so ngaena kabero now for a while karuo Nairobi gatebana this character is good bring him here kan Nairobi usually naro ngaita kaba secondary to parliament reporting kaba another parliament for like almost 3 years or something like that abon no njito ko erwegas imagine in between you were a correspondent again to ko ewa retainer nejo so ko ewa chigo konya kuna gonjoka na but still you have to account for that money nga na nda segete nali negali ntwanda segete twali lunch ntwakore credit ntwakora ki you have to account for that lakini ichi cyara ko konya egere kwa na kuminyoka ki function ekara ko gure function ekara segete kwa genda but justify na ki kwa genda kwa the report yende amana kurwo so ngana Nairobi ngabero for 2 years in the parliament area mwaka olia 1997 98 no 2007 2008 trijia campaign ilierolete Kregira commission yegacha okonya kubwathania abakenya abakubwa bane sokorra kwabo bakangata that commission I believe I did my best nkanyekaba buya na out of that I had another promotion antebono so ikire waisanira ko bureau chief ugotenere bigger region like Kisumu the Nyanza Western provinces chire one lived in Katumwa lived Valley province as a bureau chief in standard nkabero onaro like 3 years ekerondo nkabanko na gochaka function ndende bono abantu bametenga omwana uli onyarebe mbiyale Kwanyaro ruinyi bono medena no kwate gento. Tima tu siko na nyarebe lakini ndende to the villagers na waro chimo omwana onyarebe mbiyale morangirie kanisa ye aicha tokonye Machango. Onkinete kanisa. So kunangilia kanisa it doesn't take you too much to convince me. So nagenda nairana. Ntara ikirabo eli nkona kolika mangana Kregira commission one of the commission secretaries umu advocate jogro kwa Cecil Miller nero commission secretary nero custodian yebintu byonse yuko discussed nero kumanyana kibiko packaged na kibiko ndase a public document na wago generate so ekaronje kendi byonse kyale gonsinya na jeto maete nganjeni manyete ekerege ntogete kyabere nta understand it I will use to consult na naboli Miller I was not here in the morning but I think mwacha kantaracha what did you people discuss what have you agreed na ikenye gochigochi onge information na nyebeka accurately buneresa abali kibanda abange igako ndo chencha egarara kana chuisi emonie lakini ta komanyanga gokosiole damage to the source so ngatema buna nale kunyara nkaba accurate enough tukanjana no mugwano one day ilibona arudi Nairobi Kenya atulire achire akuru but we kept on talking akanangetima akambolinga you did a very good work I think we need to have a cup of tea. To restaurant to come chai. Cambodia, you are such a good journalist. Abande very provocative. But I think you did well. As reporting yao, we never had issues with you, and I think you are a good man. Thank you. What can I do for you as a friend? Karengere ria temptation chigaja matebinga. Mahite kuwale ko ngaka beseiga and then gole gentogete lakini no I don't know
God told me kama tevinje gentora nkonye yoka ikanisa inere nkamama kare guchi I had been there bari gutwerwa ikoro kubusiango south agante ai wa ikanisa that's interesting me I thought it's something to gukora na iga kamde no uise guanja gakitoga ndaba kaka already kanisa area ntafurahi na my mother nera natumiete because nera guchi Agante, okay, sawa, we'll go. Akabukia ticket, akatokalina ndege imagine kwa Nairobi Kisumu nyumbani. Coincidentally, embule kama na kutule kanisa ime. So abo no siasa ane chito kwa dala. No ichakirete. Tule kanisa tukatwero. Umongwana yakatena gatebanga ntugo twero nyumba ya Nyasaye, onye minto twale nyumba angantu twere hili. Ikanisa intawasaidia kuchenga. Kuendera se Beauttah na remanyete tutasaidiana tuchenge ikanisa. You know that for the first time that was 2003, 2004. Musa akaru 1 million. Akaru 1 million? Yes. You can imagine how much. Those days, 2003, 2004. So, kuruo, kanisa ye kagendera kanyaka chakwe kamose kuru scratch pake kaera. Pone leader ya jagre koranda. Ikaranda, Beauttah. In the newsroom, I became a good friend to Kalonzo Musyoka. Kalonzo nera yung antu achi tomo changa kante winga sei nongo jande. You know agacha bakaka. Ali vice president tidia. Ekaracha akakoro muchango nere with other friends. Then from there siasa ane gachakira bantu badanga mumroyo tigabo urikendi yon siasa eteke nyoreke onyo kolete vice president yoro monto kolika magaseti this guy can lead bono ichakirta oboli kibono turo jina abo kolira bona asire siasa so kuruo nche inago janja kolirie kanisa irina kiendrete njakora water 1 2 3 4 and then from there siasa chikaika 2013 I resigned from being a bureau chief ngaswa siasa waswa siasa yes ando gachorwa ukaba omoe ekarna chorwa ando mintoa Bogichora ando mintoa Bogichora mbiamono sana ilibone liethe lya beri nene ngaswa ODM tinko denomination gawe ticket Bogichora mintoa ganja bakaniga sikaba mwabisi wa 2013 kuna nacho so assembly abarabuka na maybe kuna tu alikuwa kwana na batebana ntoma ite stogo chigoche mongwano yora bere sikalia gara abo maraji tubwa abandi nkabeli do maturity 2013 pia sana mheshimiwa ngakibokore bwa barabu arenge karono kwa bato mheshimiwa abwe ward ya Bogichora 2013 to 2017 ngakibwa arenge karo kombe as second ekasi tunja bwa to butanta no banana sana because ntu bwa tona nega ndeko kwa assembly ntu bwa the bylaw ntu bwa the kendion square ko fatu oge perfect to what you want there was nothing like a budget even to inherited in county council chiarenge municipality and unyorere Nyamira nero Nyamira njabwa the nothing which Kisii njabwa the municipality aliba bwa the county council so we started from scratch to ale wisaransa karum getega to abeke biroga speaker over area gavana ochire nera tamaitinga na kia serikali ko baran lakini abantu ba national government transition authority ekatokonya ko set up a few things and there tukachaka ko interview abantu chief minister county secretary chief officers departmental heads directors and all that paka county kachako county so obiyasa ngakibona ngwa gendete konya abantu rende Beauttah se ward ya kwa mochubo sibone kwa kitoka ba ombia ningendrete siasa bunere we did our best lakini bono manye there before bantu mba maitenga inki county editu asoire abantu bakarorobo gimabwa CMCA bwa kodeki bwa chenchiri chinguru cha chiri county yo report ebe pale ne charosiwe yarosiwe tuli mamaja segete alimwa into abwate chinguru chokolika abantu kera county nchiabwate ntu aligeta abantu from every part of Bogichora which I'm proud of nga ntu atemete tukaba fair tukalika abantu from every part of my ward I can say and the entire county at large bono lili lito kuchukana 2017
obote bwarira abantu abangisika chibese nchiarengo we were able to buy cars bari tutabwate ubugimo bwito bwachincho ndore ko nyara kwairwe mogechi nyomba kwagachire nyomba bona abantu bande bonsi sika batanga ke igasieta tokoete nga no bukansara bware na bakaringi yega kiro monta kamenya kagocho bono chise ichi kamana gochakero uyata gete nandi kambi ntiri ndoro mose bune wa MCA ubu nyomba yani kire aina ya kasiasa no yagosoa ikabai gorende we are not able to go back but we thank God we are there and the counties are on. Yes sir, no wadana kerengere ligyo konya Bogichora nande kali nimbo adikyo chiko bakonya inche kurueli ndo nana goterena at the moment nole ngo chiko buri kero at the moment tuaro sirichikanisa mose chinyinge 14 and still in the we have not okoboli to go say take ro chikuri chekire eri sakote abona ira uta destabilize urioro kenyo sho kora ya kora senje chikuri chire lakini ndenje na bete ni ntaba at least nimeonja mbaro bara ruanire mose biasa na mchimbe kana turi ndio kwa karibu biari sana lakini hata kana tuira na área sasa moyo ya au acha ndio boliki kana kombenga ki na boni kuna intu na baliki bono ba metu ba bonsia na kioko bokombe na lirikale tuanjire ni bomana kwa tena mo nyanchire mbate bio maene bono iga kweru ngo ya sa boliki what is there omonda de kumanyanga inkinanyora ya tuli go feeling abantu ngwe build barenga batagete na baro bache ko ba abantu ase oboriki okonyora omonto nga aga interview aga sinini monto go tebiringa bono rende drango na kitoko ba ekero begete bese mutu like that kose kwanyora omurai naro okogosera abananchi okwachiri bwibere issue eri arenge abananchi tuli konye peak buno muriki kwagenda nebirengere byoria ogoserta abananchi barabange kiara ko akoborere credit osako borera chi bundle kwa igno issue go affect abananchi onya godete kokina buno muriki go by what the majority wants not by oppressors na bange onya no muchumbe ogoseira abananchi tako go by muchumbe orikirango kwa kirale simi kwa beka nga muchumbe ngakire simi go by what abananchi batagete onyo batebete ngo baroseria le para fulani abananchi baimokiria mato batebire muchumbe oyo bintu byatari gwikirania osone chi basari ochirure bobe kwa mana kuigino story ya abananchi barabange kwa side no muchumbe nga omuchumbe natebete na charra mangana yo we are not growing sasa genda ne birengere bya abananchi no muriki wa magaseti osamariki wa mangana maya tako ne birengere bya Beauttah sana individual you will never grow pesa no mheshimiwa karto kora iga kirkumwa gwa bete majority leader county Nyamira na bona Nyamira ne bwateri beraria ge siasa orangana nga kioro ja mangana ya ge siasa na bona tukiro ngortu kumbatska zite mangana yo kumwimbicho mugabana osembaira de ko kana nga kioro ja mangana ngabata mangana ko konta que turu ne bosembo apo mweri o jesu mwanju muri turigiri asomoro berio kaltori tukokora asimargo baya boninga mheshimiwa mbia mono abantu babintu banyamira amangana yo kuimbichia egavana na mangana marito sana amarito because mugabana uritebe getyo mugabana uria igachore na bananchi naba MCA abana barabomba bwa responsibility neri chikonde bayate chinguru chio komanyanga kigasie gokorwa no mugabana bari chinyapara chio mugabana igo inchese tunankerigeretie amagosa arwete so mugabana because ekera igwete nga bachake koramika igale ko barangeria baisaransaka kamkunji abategerere lakini igekorolekana nga it's obvious igacheta kabaigino abalia baigino ate barengi babiri batatu bono oborwire buria bwarandire now tunale kuboria turuchikule china baracha bachirigere maybe mandi so Wednesday whichever way kiragende Nyamira yeto tigaleke Nyamira onye gaba no kugenda ka ikona abantu sie bamwanga amagoso nakorteki naro naende to rama bali batatu ko murusinga inki because etobato bakore gashirwa baraki bagokora nagaba na nero onye kure yete guchugete yo komaseria tatwara
ese igina bari bareko moseria ere buno mwaka bwe kenyoro aisaranse abangwa na bonse either sites baisaranse abe Kenya manse balie chingoko balie enchera yo gukora gasiamo for the benefit yo Nyamira ubasembi wabo mwari machumureria atu uramoya semara wana murubio mweshimiwa to koro murubio Omogano injege ntonda tebia abantu baminto Gusii ondansia sole Gusii ne yeito moise kurigere chinsa mochinde chia Gusii abantu bajakire gochamo kwebanganga kibakomenya guchimotwa chi constituency ngo chiko baguchire chi ward ngo baguchire oikatukwana mu buno Gusii nga chi ward nji tutagete to ikalia to ansa ko ngusana to narite ko ngusanana ebinte yo na biachire central avions into to goja kona ngusana to teru ekemo bari berire 10 into to ekemo to chake kwanira na bono because goetera city constituency goetera gose county goetera city ward amagenderera gochara mange kiara allocation bone ere se serikali ndeons ebakonye base city ward chi constituency ni chi county onye ncherero turabwatrane tubwatrane goetera so mugabana Kisii Simba mugabana wito Nyamira n'abajumbe bonse tutige byama turakwana buno Gusii obwate achendeye yesana bone ngyo ko mweshimiwa bono iga byamano bono iga nche biasara ngokora imbwate school ya driving ekor ku Bevis driving school na ronkora ni bwate branch Kisii bune main branch the main office ne ndento bwate Kibirigo ondo tagete gukora driving come and abato konyana banyole driving license omanye na kyo kwendie gari na kyo kwirenda para then igongo na kukibole we are there mbesa na majumuri Ndizi TV kwa bera somuri Omogano na nekro tware ngina Beauttah Omanga atutebiri Omogano enga kyacha girito boli kigotira mpaka gaja koba mweshimiwa osomwe msiwe ward ya Bogichora se county Nyamira anendo twesomiria buna toba muntu tagete bintu gete binene angandi atagete gente kenena ali tanga okora daro jako muchu by the way kiara roje agatiga agatena ya kanse anengo turi kali kagera bagani bagacha ase enga ya sobali bagacha gokonyo bosemi bolina ndota ke bintu biri byabwa tumerane enkende asumuri Omogano ne na bodamberiane Brighton Makoli Ndizi TV obwensu bw'Omugusii nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migo